Yes, mbahaye ikaze kuri NHT10 TV. Uyu munsi rero reka turebere hamwe abakinnyi 11 ba mbere batsindiye Manchester United ibitego byinshi mu mateka yayo kuva yabaho kugeza uno munsi. Ku mwanya wa 11 turahasanga Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo afite ubwene gihugu bwa Portugal, yakiniye imikino 346 muri Manchester United ndetse ayitsindira ibitego 145. Ku mwanya wa 10 turahasanga David Hardy. David Hardy afite ubwene gihugu bwa Scotland, yakiniye imikino 246 atsinda ibitego 145. Ku mwanya wa 9 turahasanga Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy afite ubwene gihugu bwa Netherland, yakiniye imikino 260 ndetse atsinda ibitego 150. Ku mwanya wa 8 turahasanga Paul Scholes. Paul Scholes afite ubwene gihugu bw'Ubwongereza, yakiniye imikino 713 atsinda ibitego 153. Ku mwanya wa 7 turahasanga Malik Yuji. Malik Yuji afite ubwene gihugu bwa Wales, yakiniye imikino 436 atsinda ibitego 157. Ku mwanya wa 6 turahasanga Ryan Giggs. Ryan Giggs afite ubwene gihugu bwa Wales, yakiniye imikino 952 atsinda ibitego 164. Ku mwanya wa 5 turahasanga Dennis Viollet. Dennis Viollet afite ubwene gihugu bw'Ubwongereza, yakiniye imikino 253 atsinda ibitego 164. Ku mwanya wa 4 turahasanga George Best. George Best afite ubwene gihugu bw'Ubwongereza, yakiniye imikino 470 atsinda ibitego 179. Ku mwanya wa 3 turahasanga Dennis Law. Dennis Law afite ubwene gihugu bwa Scotland, yakiniye imikino 406 atsinda ibitego 237. Ku mwanya wa 2 turahasanga Sir Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton afite ubwene gihugu bw'Ubwongereza, yakiniye imikino 744 atsinda ibitego 243. Ku mwanya wa mbere turahasanga nde? Ku mwanya wa mbere turahasanga Kizigenza Wayne Rooney. Wayne Rooney afite ubwene gihugu bw'Ubwongereza, yakiniye imikino 559 atsinda ibitego 253. Ndagushimiye rero weho twabanye kuva tugitangira kino kiganiro kugeza kirangiye, nkushishikariza gukora subscribe kugira ngo mwene ibi biganiro ntibikajye bigucika. Ciao ciao.